umfananiso wethu uye ngafanana nesu zvanefanane lati zvoreva kuti pakuita kuti ekwenziweni lapha Mwari vari in the spirit world uJehova ku-spirit world mavari kutaura lapho ekhuluma nyaya yekuti ngatiite murume nemukadzi kuti asiyenze indoda nomfazi pedzezvo siqeda njalo kuna kuGenesis chapter 2 ku-chapter 2 verse ya 7 ku-verse 7 Mwari uNkulunkulu vari kutotora fu uyathatha umhlabathi oupa munhu ebese umuntu vari kuupa munhu lapho edala umuntu ndopavanotsemura ubavu yikho lapho akhipha khona ubhavu vaeva ekayefa havati tiri kuita nemufananidzo wedu kathiwa ukuthi yenza ngomfananidzo wethu vaipedza kare in the spirit world uyayiqede kudala ku-spirit world vaipedza kare munyika yemweya seyiqedile elizweni likamoya nyaya yayitika kodwa indaba eyenzakaleyo vari kuita Adamu lapho esenza u-Adamu zvinonzi vanomugadzika muti weEdeni kuthiwa umfake endaweni yase-Edeni asi vaiva netsika kodwa ebele mkhuba kuti vaipota vachishanda ukuthi wayetsha evakatshela kutaura ekhuluma pavari kutaura naAdamu lapho ekhuluma no-Adamu zvinonzi mubindu kuthiwa phakathi kwegadeni vaiuya tumvura kwakubuye ungamanzi vaidiriza haina kutanga naIsraeri ayiqalelanga ku-Israyeli yakatanga naivo baba Abrahamu yaqala naye uba u-Abrahamu ikadzokera zvekumashure singabuyele emuva ikaitwa naAdamu yayenza njalo u-Adamu Adamu paari kubvunzwa u-Adamu lapho ebuzwa naye Adamu kathi-ke Adamu koyatambika indeipi ledlaleke lapha yikuyini Adamu anoti mukadzi u-Adamu uthi hayi mfazi Jesus hapana chinorwadza akuna kuzwisa ubuhlungu bega panokanganisika chii lapho uphambaniseke khona ulutho panotariswa mudiki kuyakhangela omncane haupakanisi kupati amen khonapho ukwanisa ukuthi uthi amen unenge wakapototsika kai unabanye okwabanyathela phela unenge wakapototsika bakhona sibili obanyathelayo Israeli u-Israyeli Jesu pavari kuuya uJesu lapho esiza vave kutaura nyaya yekudzorero kwekingdom esekhuluma ngendaba yekumisela kwekingdom vati vana vadisciples kodwa abantwana ama-disciples ipapo pane nyaya vadikana khonapho kule ndaba hlobo zabo hapane nyaya inorwadza akuna ndaba ezisa ubuhlungu Jesu pavari kutaura uJesu lapho ekhuluma nyaya yekingdom indaba yekingdom hapana kana mumwe chete anoinunga akuna ngitsho loyedwa oyidobhayo Jesus iyoyo ukaunekaitika kumakereke yona leyo ungayibona isenzakala emabandleni vafundisi ndinokwanisa kunetsana namaembe abafundisi esingahlupha namaembe anamata zokurova ndimi uembe zetshayiwa zokuti mufundisi kana ndimi dzisikabuda ukuthi umfundisi nayindimi zingaphumi kunonzwa konzi amen kwenza ukuthi amen 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 Jesus hapana chiri kunzi amen akuna lutho kuthiwa yi-amen edha varova ndimi uembe utshayile indimi vati chinorwadza kodwa kuzwisa ubuhlungu vakaitaka mwana kungaba umntwana kazarurirwa naJehova okuyambulele nguJehova bhaibhiri rinonzi ngoba ibhayibhili lithi lichadurura mweya izathelela umoya kumajaya emajaheni lichadurura mweya izathulula umoya kuvatana ebantwaneni kuti kuvakomana lapho kuthiwa emajaheni mwana komana indodana nemwanasikana lelo lomntwana wenkazana vakake vazadzwa nemweya bagcwaliswa ngumoya engcwele vanoita chaunga pakereke bayagcwalisa ibandla zokuti unozwa kuti pachidamata uyezotha kuthandazwa mwari vari kuoneka uJehova uyabonakala tinonoki kugara matare asifuzi ukuhlala amadale vavari kuti the year of restoration kuthiwa yi-year of restoration it's not about chikaro asondaba yesihlalo ane zvaizikanwa ukhona wakuyazakala kuti mapositora ukuthi amapostora kuti acts of the apostle lapho kuthiwa yi-acts of apostle vaiti pavaifamba lapho bebesibekapha tsvina yaibuda imoya emibi yayiphuma vaiti pavainamata lapho bethandazwa vakafa vaimuka ababefika bevuka hama vadikana kodwa sobetendekayo inoita zvokutamba singayenza kokudlala satani anotipindira usatani yasingenela inoita zvokutamba singayenza kokudlala satani anotirova usatani yasitshaya mwari vachitaura nyaya yerestoration uJehova ekhuluma ngendaba ye-restoration kuti kereke yangu uthi bandla lami ndinoiziva ngiyalazi kuti pavanoungana ukuthi lapho ababuthana khona kuti pavanoungana lapho ababuthana khona vanorwara vanopora abagulayo bayasila kuti pavanoungana lapho ababuthana khona vanamaperepudzi anopera amalepero ayaphela kuti pavanoungana lapho ababuthana khona zvirema zvinotsi
Izimba ziyapakama. The year of restoration. The year of restoration. Mighty man of war, Lion of Judah. Gaki ijaimu. Asenze n'umuntu. Emufananizo. Ofanikizo wetu. Oya gafana nenesu. Nalefana lati. Solera kuti pakuita. Kusuti ekwenziweni lapha. Mwari bari mu in the spirit world. Ujehova ku spirit world. Abari kutaura. Lapha ekhuluma. Nyaye kuti ngatite murume nemukati. Kuti asiyenze indoda nofasi. Petrezo. Sikade njalo. Kuna Genesis. Ku Genesis. Chapter 2. Ku chapter 2. Verse 7. Ku verse 7. Mwari. uNkulunkulu Bari kudotorafu. uyathatha umhlabathi. Ubamu. Ebekadala umuntu. Bari kuubamu. Lapho edala umuntu. Ngoba banotsemura ubavu. Yikho lapha khipha khona ubabha. Eva. Eva. Abati tiri kuita nemufananizo wetu. Kathiwa ukuthi yenza ngofanazo wethu. Ayiphetha kare in the spirit world. Uyayiqede ukudala ku spirit world. Abayiphetha kare munyika yemoya. Uyayiqedile ezweni likamoya. Njalo yayitika. Kodwa indaba eyenzakaleyo. Bari kuita Adam. Lapho esenza u-Adam. Sinonzi banomugadzika kuti eti. Fa umfake endaweni ese-Eden. Sibayinganetsika. Kodwa lebele mkhuba. Kuti bayipota bachishaya. Ukuthi wayetsha evakashela. Kutaura. Ekhuluma. Babali kutaura na Adam. Lapho ekhuluma lo-Adam. Sinonzi mubindu. Phakathi kwegadeni. Bayibuya tumvura. Kwakubuye ngamanzi. Bayidiliza. Ayina kutangana Israel. Ayiqalelanga ku-Israyeli. Yakatangana iwo baba. Yaqala naye uba u-Abraham. Ikadzokera zikumashure. Singabuyela emuva. Ikaitwa na Adam. Yayenza njalo u-Adam. Adam bari kubvunzwa. U-Adam lapho ebuzwa. Naye Adam. Kanti-ke Adam. Koyatambika ide ipi. Le edlaleke lapha yikuyini? Adam anothi kukazi. U-Adam uthi hayi mfazi. Jesus. Hapana tina wata. Akuna kuzisa ubuhlungu. Beka panokanganisika chini. Lapho uphambaniseke khona ulutho. Panotaliswa mudiki. Kuyakhangela omncane. Awubakanisi kuphathi amen. Khonapho ukwanisa ukuthi uthi amen. Unene wakapototsika kai. Unabanye okwabanyathela phela. Unene wakapototsika. Bakhona sibili okwabanyathelayo. Israel. U-Israyeli. Jesu pabali kuya. uJesu lapho esiza. Bali kutaura nyaya yekudzorero kwekingdom. Esekhuluma ngendaba yokumisela kwekingdom. Bathi vana ba-disciples. Kodwa abantwana aba-disciples. Iphapha baminyaya yabadikana. Khonapho kule ndaba mhlobo zabo. Apana nyaya inorwatsa. Akula ndaba ezisa ubuhlungu. Jesu pabali kutaura. uJesu lapho ekhuluma Nyaya yekingdom. indaba yekingdom. Apana kana mumwe chete anoinunga. Akula ngitsho loyedwa oyidobhayo. Jesus. Iyo ukaunekatika kumakereke. Yona leyo ungayibona isenzakala emabandleni.